Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilabdi mujazi wa tabsutul badla biwadin munjazi wa taqtadiri dammi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ati wa huwa bisabkin haijun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmu wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadi lil ismi tamyijun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yang jalisi wa humal harafu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamij wasim binuni filal amri in amru fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusa wa hayahal wal ismu minhu murabun wa mabni li syabbahin minal hurufi mudani kasyabahil wada'iyyi bisma jitana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fili bila ta'asuri wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i maqad salima min syabbahil harfi ka ardi wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabum mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashiri wa min nuni inasin kayyaruna manfutin wa kullu harfin mustahiqqu lil bina wal aslu fil mabni ayusakana wa minhu zufati wa dukasri wa dom ka aina amsi haysu wa sakinuka wa raf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa fi'lu bi ayyan jazima parpa bidommi wangsiban fathan wajun kasron kadikrullahi abdahu yasur wazim bitaskini wa ghairu madukir yanubunahu ja'akhu bani namir warfa biwawi wangsiban bil alif wazrur biyain ma minal asma sif min dakadu insuh
batan abana wal famu haisul mimu minhu bana